Asante. Biamabram ba sango na banyango binyobe nale ba singedi bakodi badikalo TV lutia kampo nate na monfe ni masomele biobe po idi babram o nga mibia o yeni biamu onda sumabolo wasenina dikoso na pi disinge matotima bunya bo sedi nganda madiba Edema elonde mutoba etombi bote abunya boso na tena mnya milonde milalo masonge mbulo kolo ba mwaba na mine osiga bonjo ovuri bele ni kende onka Ekwala miama Emmanuel Mambo Manga Bel na Gabriel Kweni Kanjembo wa esengino sonja ipoi nangadi gone so bunyabo so bwa songe obulele koto nitani dingere mboa pa mambo manga obali oyi wongwa bobia tuse ndumba mambo na bana bona manga bo bana bola biso beteledi bayene kwali
okwesela ebola wenge ekwala nditi na elinge Joel Mpudi Menge onyola jabwele lamboa sawa oyinwongwa mibia batanka kolongon lanyu binyo dimse menene ko mena masibenne binyo ebolote yo obambo bupe yiwongwa mibia na tete elombo njonji nya jebale biama bwa mpete bitele yiwongwa mibia na busedi eti miamilonde milalo masonge mbulu kuluba mwaba na minei nde nganda madiba ekweseno mombe mau nin emadiabele nde na njanga esukula mpuka na njika Narcisse mwele kombi nukwese ningando na bolo di piti wuke diteni o yolano disengene mambo matomino nite sabe owasa di bongo la samla sangwe kombo nganda madiba ete semomene ka mboko muma bwele busedi bwa sawa dongo di wo lambang mwa sangola bambambe obusedi bwa Cameroun e matimbisele olonge munyenge mwe o niponda matumba mamadunga meno nena bana basawa batano babumane o bepolo bandio mabo to o madon onyola nyunga boliselani ngandu di mabola so ebambwe bolo yo na nyaya matoti botia na be boledi badi mbambe na tena pembisan na be yang umadiba sangola bambambe ngando maloko da lambo asawa na jitala mapepe ebema elonde mutoba yanganda madiba ebolisa bebotia bunya bwa bosona tena milalo mansonge bulokolo bana baba na minei o dibola bona hanja siha bunju mundimwe o mbamba momwa yabasi eduti di muti dindene la bato o nimbo wa vuri bwili muledi nya sam na mwane di Narcisse mwele kombi akiki o ninponda ibima mtobana nganda madiba nyende o nyola njanga mabie na musomele mwa jalatanela mbaki otete na matumba bale abe bakusi wonja na nyuma na ba muninga na busedi ebuleda bwam na ya nyaya mboa sawa na mbatani wu na epepanga ndamasa iwu pongwa Cameroun o ebambwa mamboni kamene le abela njibidi bekale o ndabwa madiba bolule na misipo o mboa sawa apprécier yes et tout boa wenge donc bien muna ngwasu muna ngwa mais confiance ni comme on a 10 ans 20 ans 30 ans encore c'est une très bonne chose dans ce boa yes et calo yebo eba so enfant il est là ngando yimboge sawa aje di sudi ekodi di bona anja na il est là jamdimba kebi so ngondo wongo boy bi kene ampo boy bi so amadiba boy bi keki a esima abakogo mi mami semilela anyuamba embo sawa matama nani mbaki na dimupia we de masamba yani ngando mbuma ye londo bemso diwewe di malabo so mudima bosedi pete di mutila mangando o mindima sawa ndo ajita ye o tuse manolo o buisi se momene o mwititi njom ye jita nde yedi mendena bene langando o mbo ate lende lambola bobe kalambola biam o nyola ngondo petele di o ekalampemba ya wenge dilambe matui disenge tina o sodiko na paya me o bonindale baboso o mudi mwa bele nganda sa o basaba vuri nganda madiba o vuri bwele nganda mayi o batanga nganda bodiman o bodiman na ngankam o yabasi na nika yingano yese imawana o mwaye busedi bwa sawa sangola bambambe didimba bele unda bwaba nde letimbe lunge na
min miano mese miodi mesonde na jinji mutila mangando usawa lende unula bwambwangondo ka unula ko lawi festival yese tuta wana ni la osuna dibie na latena bane na moye mube na ikubupe bate o telami bane pe ba bien ni bane pe ba bugano yema babu ni kan est important na déjà été bien question là haut mais c'est aussi assez important na festival be yeka dena yi festival yese latende yi o comme Ngondo. Moi je crois que nous t'avons pas attendu pour Ngondo kinya donc un problème to peut citer yete na bo ba langana yende la mulabwa mjima wane mamboa umwai te bongo bo matutele bane ojombele na yingando ye na itakise Ngondo olam jongele ibena festival ye jita ya ba sawa matumba te ma pongo no o lam jongele ina bobse Ngondo nyana pute domba onjiba Ngondo nyende la mbulina di we ba sawa nyese na ba eni ka Ngondo matumba no bi polo bese na ba nyani kandi ba bo ba be no na ba pe na ponte labu lambo etu ndinji mutila mangando njima bula beno o leka mamboa na o munji Ngondo emenene diboki mene ka ningando ni peti bondene nyanga mempe ni o kotele sawa nyese o jongele lam national ya dibie malia mino na bola mani ya masuminde na masebe ndolo nyana ndolo nya wana be majita na msango mwa mudi nyana ube ntendolo be ma bese na ba nyana ba jete ba bese nde ba bola la mbuzo ba benende ekwadi wo ba pe be neni ba ne pe ba bola no ipuna be nteni ka ba pe ba wana dine di bien nde ba kotomi nde ba bola la mbuzo la bwam nandi ba tenyingise Ngondo iya platna ebe Ngondo ebe la bolena le iwie iya plana ba la tepe ba bese na ba na Ngondo ebe nginya okula kwala na ebolo ebulane ominima sawa na ni londe na nginya ni panyepe nde obusama nese nikotome Ngondo obambwa londe mo midube ibanjangia bese kapo ne nginya ibimbe pende itubi iwoto nambale nginya bese kapo de nginya isi suba ombusa ngando di mabumise no mamboa ojuke ya bisobe senge Ngondo bata londe mona nakumba imabu so na totili pepe kwala nyama mambo manga bel Emmanuel sango kweni Gabriel tonamba kwa bekaisedi ditese banaba mambo manga unja namboabu alele ntende wasalu kwa bana tongo yana bilabena a mana neno babo di singende donisu bunya bwa boso ba modi masonge mbulo kolo bana baba na mine ndeloko nona sango tuse mambo manga nye pe sango mboa nya mambo manga bel Emmanuel na o mbati mbata idiba mulong masonja na ngadi oma mupoe oni ndabwa mbia na besombe babatu beben nguda tobo na babo babote abulele nje eta ojinge ya kakoto ya kijita nodi punda rina kapoino uwan nodi bo samuna walala no sukuru dina singalo boto ambalamba gende kokoko sunga yebu samuna wana yaka yebu ne kotango nala se iwa nini bulondi wala ne bulo koto na yate meninka eko wana na se pamlane alima babulo ko penes na bambane ngina sangu ene pasangu ya kuni Gabriel hapo pete bulo lewa
alonde sonja umaye sinaba mambo kaman mama tombande neni ke ebiane na bekaiseri bande kinindene babona njo beboisi semba koni tengen onyola munbia mwekuseni nkalambu wenge et pas dire loi des nations et pas dire des nations est annulée vers cette cas me rappelle vers Bruce jugement 169 le Kamimbu mais c'est pas possible de le tagrafia même sur papa moi dit back non papa mimi na feu papa ngapenda no na tunakatana awana basoja ipo na nga omanga mama na bamba usabana utaenda kumatize bana muna na pala du sa tata kwa nanga ya domo mambo kamana mama tutele biso oba iseka didiande okombwa mambenda yanga menta te na kombe batu na mbaki nana njika ipolo banedi basu babelno gomna yasu ya baso mende soja ya pela ga ombwa moto ebe ninja di papa to do bale na ben dam na ga soja ombwa ya ipo ni bangi didiande de kasidi didiande de kasidi pour faux refus d'exécuter une décision devenue définitive de la justice mais là abandonner exécuter mais moi exécuter sur moi exécuter ta décision papa que bien que sinon la belle grosse l'annulation la belle grosse le là et bien reste là avec au delà peur non et que ministre a bloqué accord ministre a annulé pena le titre français papa mais c'est la bonne ministre va de même non o pola su oyen eboko epepa di Kalo TV esi kusimusima obomane sango Gabriel Kwemi tonya mulolo manyao bukate uma ikwesame owasabe tate di ba sonja ikwengadi jongele na yene kwaji yabo de limanyaka jita jene nji na yetombe o munji masu la takisane jita tempe linde be jina bana ba busate wala skudu mbwa pa mambo babu mane na sonja itembo suba koto na mkai kwangi talenge ni nyapata mambo mbwaso nikanya singisa sijita Bete longo ngabu nyango ya domo dongo bete na ya domo ngabu nyango ya domo dongo yeti na ya ubon nde ya wengi sonja utata na ojana onyana obina osiben ubebya ojumba ndepa jumba nyingia ndebya nyingia na gomna nyanya noni ponda petenin nyabele badieji baben mbong o jombo ya bikwali ba minyangadu na banongi ponda o timbane pi na sontane o yen ikwali mboa nyanga mebe ipenye mboa nyanga mebe yene nde basango ba mamboa batateji mwaneji babese banga mendebula ibolo diadia na mboa mamboa ma basango basu etikinde be mamboa ba basango basu setena ben bakume dumba uma diana bende o mamboa mabu o nyolambo wasawa binyo tongwele oweni bane beno wasakwese binyo ekengam peyindingia na pesa ni msiana mbale sawa oyo abana basaya dikekina diwe oyo na jawo lomenka ndongamen nya mbusana mwa musesa ko mwa bana babu na tiki ba bwele mboa ombulu koloba mwa bana minei ejai mosu nya minei masome munbu o bunatiki ebola bunya eta etene matoti ma nyai dinongi dongo hoteli onyola nu dilambe matoi di senge
boa bonateki ya mabonise nganda sumisane bana babu bama kuse silama boso isukudu ndena abusi semboa dina kono yedi emundi kopsa na jema boa bonateki ebena na etage na bonateki uma yema mwendi mwato bugusise dina bena famille bonateki ndena tumena ya bena dina na Félicitations à l'excellence scolaire et culturelle de Bonateki. Oasa Bimubediba, Niasa, Jamia, Sylvain Kamambe Ganjo, Jamia la Bonateki. Ndongame ya Bolabana Basu Mabea, ya Botia, la Ja, Mondite, Umasuya Bijedi, Onyola, Bosamani Ngando. Kolongo obo sanya ponese au mois du mois août au bebote diba bisukudu ba mois du mois septembre wenge la bile bese unyola ningando na dibo santé motatan tete kiende ni mano bo sano bojaba subesona bato bese imengele babo Oyola dikake yola mboa sunya kiele bana basu nibe biso nya kiela so nyani kande bomoja dubo sanomo obo suba ponda ibulida ni kodera bidi yendena enyumbu na konope bana bina babule osukulu babele mitilama bwana ndetobo bana bina basi kusimudi ya tobo wala ne isukulu obuso ndela wa sababu busubu bulona babo ko babe batu o ekombukie lady nimbo wanningi yara tumena tubo babe ngandu sobina boti amodi modi te no ebe bayaja ikumaje bo lepe ngi babu sano ningano ya bo sabe so neni ningano ya bo sabe bina ipepa bo so mo mwande ibima dinani bina la busa bimba ni na utana babo bino ando mo kweli na la bisidima ndela kubo ikokana yena ebuse mo adina mo kweli me de pansa bebo bunya na bo aibi na bakepata na ni ya patabima beke susuma ekwadi na susuma ngando mo latide umona bamba na bino babusi makisema gonna ndeka busu na ndeki mo beba kubo ba ne so ne na bo anyesna ba ni ga benete obo amba dukia ndena ko obo amba dukia na ko obo bayena jomba jena ndene ko ne umyana na ma be se ba wona ni so ya reception mena bo ana bo ejete kala budi jamo emba mosa baraba pai mo na bi petema ba ko nya ke se ko mbe ka ba me ndere wo so samo mo pe amede bla ibolo busu la bla so ni ba yesina ekepata na ni ya pata mambu inani umudima sawa mesina ba na mwa supe batibele ntsama ba udimala musango so nambale motaburite bolo bwam aben bwam na idubi imarabo so omudima mangulungote mposoko o ndeka o yese ni mala otomba ndumi maye oni mponda mane matumba makameru meno o wasa bonsanwa njeye o ngea mboasa wape ninde o ulanji dalabela min nyobi na Marie-Louise ebenye bote anatungela demokrasi na tuta bepepa ba mangurungwete o Cameroun o mbuma ikoli bebe adibwa na modibwa mambu tumbala sawa dilele si nongola dongo onje emumbweye be maba mangurungwete na choma nguda bene doy o obeziedi tonongola be domisedi onje emumbweye mudango mwamundi nde na mwekombo mbakwa man mese di menende na di maniamende obedomise di babane oni ni ponda chamanela bebolo di wole na di pulisabe na sangwe kombo polbia otete na mwano mwajumwele jabwele di minde na nongola dongola baje omundi botiana owa senatena obedie di ba bekwali babu o kwalambadi ni pepe chamala bebolo
o mindi dibende kajanda o wele o jongwane tumbate o duse mwa bekwali babese mudi mwa jokwa mudi mwa jala bwam mudi mwa sosela nyolo mudi mwa bosedi mudi mwa kombombo mudi mwa wedi na mudi mwa muyombo mwa pepelela mindi ni kamene pena o bekwali ba minyangadu na ndutunde ndi mene nona mbenda nilondise lukolilo badom na dibua mutila tolambo mwaba na inei nyamwaba mia na minei modi mwelange ombu mwa lukolilo badom lambu na dibua nyena ni matopeye o ebongolao yese onyola bepepa bena be masobe o mindi na jabala bebolo disi biane nimbenda esibiane na jitala bana basawa oni kande oponda nyena mane matumba meno owele o sontane mwenya mwe owa na bonsane nyolo onyola nika tumbala sawa mo lende o jongo nyolo lombwede bukate neni musono masuma matumba otete na bediedi ba bepepa be kombo be manonge dongu odi nchama la bebolo otete na commune o sena o mboko ma babole malea metikan sawa isi menene ote ponda emapo onyola bana basawa ba bepepa bese mute mese o jumwele na jokwele tumba lese onyola bebolo bena be momboye bepepa bamposoko bena be opo nde na tutele tobotobo besombe otilise mina na weme o mapapa mamposoko nde na o bonsamba bomene onongo bepolo o bediedi ba mambo o bepolo bo yende onyola kiela bu yende onyola bela longela tumba lese kana emakwala benopena doilongo di masongo bele doilongo le mwenya muna sawa wema o iyo ala otilise mina o mapapa ma mposoko njomasu edoli dikasi ewenji na mbale mila mabosonde mila iwole sono lo bolo na o mambu mama ye bisope dibete ndilonde tenanginya imala so na totili pepe oni mponda mboa sawa bino tuse nyolo onongo tangala londola penya Dikalo TV ba siseli tete Joel Pudi Menge nyende nyamuloloma nyandika musinga mwa bibelan o mbamba mwa ipasa sawa iwo na elinde ya mboa sawa disenge neni ekwadi etomino. Donne-le le micro. Ne pas que maman na wa le boso. Aussi timba busa. Na oni mele wa mene. Nyola bo ni mele. Minna mambongo de no bawa. Ma e kwata nga ke bolibi. E no ba mula ndu ya. Inale we. Inale we. Inale de monai. Unantite Patrice Pudi mboa bonindale obonatanga e masisa owa lende di mato di malangwa miangu ke di matonjongo lende di malangwa miangu ke di matonjongo aux ambieni la vallée n'attend point le nombre des années c'est chaud. On a été on a détoussé des dépsons simana des au bois na sangwaso des parties le bino au bamba falsa de bois ni kanye no dela e nemme dingue jeso nemme dingue no la medela ngapso so na pona de division to no boa de baba bina babu de bo boa no yabe de bisa mola te na mo baba mi na mba mambo mo de sukan mambo ono ko na baba bu da mlal kuma yina boa da ke mo pa yina lo bino e de lida o boa so na sawa na tete a medela ngapso so na pona
jeni kaye dole blomo jeni kaye wane lomo na je ame ga nombo na mwe dinena anga no bambe nwa ke lambo na tete sona wemi di kasapso o ma wele dole o bamba pasa nombo na len o me jeni je wa ka nombo ide o basa mongo na basa mama na bese na team sele bionjo masoma onyola bipo edi banyu na ipolo inalo edino otindi yamba kaneni lokwa dinomba nende muna tete mpudi Patrice yenanye obulagom na babile nona agence de régulation des télécoms yenani no ka délégué régional ya littoral na sud-ouest dene pene muna mboa muna sawa muna douala muna daido obuna teki buna tanga ombi mwa bunengale na timse bio masoma na lopoi ojombela na mbape na wele kwasa ni mbuwa suna lambu muna elinge inde ojongelela muna yena lutotobe tobo ombuwa muna yena mbuwa nyimbino na mabula mao na bitoti bao inde moyi na nyala ne mbuwa obuso de ebipene moyi na yang mesuele na dute bane bina biwasina ba pe bonde na kiele utitite bane batukuwa wele wala ubuso domboa sawa ebe nyonga bana babilinge bina banga mesuele mbua banga metile mangia banga mepebe na mbua su ibati wala ubuso bukananika ni mbua sawa ribeno sobe se lena ikmutakasu umyami tobi boye jenere na lewe mayoso dinko tome le jongele dimbambela su bola eta pa plato poto babu le din topo douala la su na bine de kombuba su ba sawa resena ba dinko tome obiane ni dimbambela su le no de ya plasta kiele ibati kotome buka na jei no nyana bua sawa ninde kampu manfinate na kampu ya plana ni mbua nyese ibe umulongo mbua sawa ni sawa nya Frensi ni sawa nya Englisi ni diaspora yena nyinde psoka ngwa tubu muna langa me no bulane ya plana bilongi sambe se di bulamu eso tenika ya plana edinga su elongi jasu yena yinginya ngondo ibati o wala ni bula obuso ndi ibati wala mobuso umbasa ni jima bande ne bekombu bina biba na basawa ba ministre ba DG ba bene ikwadi ya bwena bikwadi ba mbobo mombe matilame kane yino jenene ya dikolonika ya planika ya plana mianga du wasu mambo amena batu bese bino pla o onongo baba tu bongwa nena jiwele swele ndeji bututi peneni la bene nombwa ombo sawa nimba libeno bade batu ba ipo onongo mo balamo ndipso momene dijandi ulo unyadi janda ya plambwa su ndulo ya plambwa su msango ya plana dibe dianongo na mbwa su ebe ubuso kane bambambe badie no somo na mesonde somerena sobana sawa dibe ndi diaduwo ikaka mekarbumba disene muna sawa bwana aponde taxe wandele nende mokambwa mabwena mbua kiele ebe bwa mnjino bukali nanjino na somele so bio njua swa masoma ndi na baesepe na muna mbua te ongele na mbua onde nyembua buso awa sepe na bwena mbua o ibati panya na kiele buka nanjino na timsele bio masoma so me tete wa ni di bangole bolo na dikelame kiele pe na ni di bempe pe na bo abete wala buso usangu bena bona tete na bona yeye na munyenge mulondi bidisebe dino pete biyo ingonga mibia o ene biamu onyadi ganda la place mababe sebe na basengane biso tobo nya sam nya bele mape bwanga Paul Milo mutakunda nyangondo na bane bibamundi mwa bele mwesi na bamu isi madimbi ya muna tete kingita me nya buna mkani ni
mungudinya wongo mibia nya mbaki ani mbaki na di maladunga mene o di samala pinya nyambi momene abingi tata mona motenyani ibia mabwa